Ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose, amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi, wowe nshuti y'akadasohoka wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel, ukaba ukurikirana ibiganiro byacu buri munsi, ndakwifuriza umugisha. Nawe kandi ukiri mushyashya kugira ngo ubane natwe buri munsi, video yose turekuye ubu wa mbere mu kuyibona, ndakwinginze kandi subscribe ubundi ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Uyu munsi rero ndahera ku ijambo ry'umunsi, ndakubwira ngo ikintu cyose kizakubaho mu buzima bwawe gifite igihe kizazira, nta n'icyo wagihinduraho. Kora cyane kandi ugire kwihangana, utegereze ibyiza ko bizaza. Hari igihe Imana yapanze kuko turakora, ariko gusohoza no gutanga bikaba iby'Uwiteka. Uyu munsi rero tariki 24 Nyakanga umwaka wa 2024, tugiye gukomeza no kwikurira amafaranga muri betting. Ndatera comment kuri video y'ejo mwabonye ko amakipe twabahaye yose kuva ku ya mbere kugera ku ikipe ya 10, resultat twatanze nizo zavuye mu mikino yose twavuze. Bivuze ngo ejo umuntu wakoze ipani n'ukuri araryohewe cyane, araryohewe kuko n'amakipe twabahaye yari afite odd nziza cyane ku buryo muraryoheye mu by'ukuri. Feedback, hari message natangiye kuzibona, reba nk'uyu nguyu mu by'ukuri hari message natangiye kubona, ndavuga nibyibuza niba ibyo dukora bitangiye cyangwa se bigenda binabagirira umumaro, Imana ishimwe, nibyo bitaduca intege. Natwe rero muzamura imibare yacu tubone comment, dushimira se cyangwa se mutubwira ibyo mwifuza ko tubakorera, mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri nimero mubona kuri screen yanyu kugira ngo tubashe kwibanira neza cyane. Hanyuma rero none turahera mu mikino ya Champions League qualifiers na Europa Conference League. Muri izo qualification murabizi ko n'ubundi ejo nizo twari twibanzeho cyane, n'uyu munsi ndumva tutari bujye kure y'izo ngizo. Dufite ikipe yitwa Sloga T&R iri buze kuba ikina saa 11 zuzuye n'ikipe yitwa Punic. Ndaza kugusaba kuza kongorera ikipe yitwa Punic double chance, ubundi tugakomeza tukajya kuri match y'ikipe yitwa Dinamo Batumi, iraza kuba ikina n'ikipe yitwa FK D6. Ahangaha ndaza kugusaba kugura Dinamo Batumi win plus 1.5 goals over. Ndaza gukomereza kandi kuri match ya PAOK Thessaloniki, aba Bagiriki bari buze gukina n'ikipe yitwa Borak. Ndagusaba kuza kungurira PAOK Thessaloniki win plus 1.5 goals over. Tuve kuri iyo match ya PAOK tujye kuri match yindi imanuke saa 2:15 iri buze Sergi na Slovan. Ndaza kugusaba ino kipe yitwa Slovan double chance, uretse ko nagusaba kongurira over ya 2.5 goals kuri uyu mukino. Match za qualification twabatoranyirije ni izo ngizo, ahubwo tukomereza no muri match za gicuti muri club friendly games. Ikipe yitwa Lech yo mu Butaliyani iri buze gukina n'ikipe yitwa Galatasaray ya muri Turukiya. Iyi Galatasaray ndakwibutsa ko ifite ibikonyuzo bikomeye tumenyereye ku mugabane w'Uburayi, birimo Mauro Icardi uramuzi muri za Napoli na za Paris Saint-Germain, muzi kandi uwitwa Hakim Ziyech muri Chelsea, muramuzi uwitwa cyane Wilfried Zaha muri Crystal Palace, muramuzi Lucas Torreira muri Arsenal. Ifitemo abakinnyi bazwi mu by'ukuri kandi b'abahanga, bakiri abajene rwose bo gutera umupira. Ndaza kugusaba rero kuza kubangorera gutsinda umukino banakoze over ya 2.5. Hanyuma ikipe yitwa Al Feiha iraza gukina n'ikipe yitwa Reisheno.
ndaza kugusaba kugura Alvera gutsinda umukino. Rotash Eagle iraza gukina na Bayern Munchen, ndagusaba kugura Bayern Munchen win. Hanyuma ikipe ariko ko Bayern Munchen wigure win yanakoze over 2.5 by the way. Hanyuma ikipe yitwa Marseille iraza kuba ihanganye n'ikipe yitwa Toulon, ndaza kugusaba win plus over ya 1.5 goals ya Olympique de Marseille. Tushwadiru twabateguriye uyo munsi ni izo ngizo, dusoreje ahangaha ariko tukubwira ngo dufite groupe za VIP duhereza shwadiru ziba zizewe 100% buri munsi, 100% buri munsi. Aba VIP bararya, nawe rero niba ushaka kwirira buri munsi duhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero ubona kuri screen yawe kugira ngo turusheho kwibanira 5 kuri 5. Kandi ndakwibutsa gukora comment ukambwira icyo wifuza ko tugukorera, hanyuma ukankorera share kuri izi video, maze ubundi ubuzima bukagenda neza cyane. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde aho ku munsi w'ejo. Ciao ciao.